ntabwo yo ndataho igituma yekanye bushira abusaga yinde yego afse yo ntabwo navuze ko namushera ifise ahubwo nuko ndamufise naransimisha naragushima oya okay nike ngiye ko nagushimisha bakunzi ba Best Friend TV ndabaye mwana muti cyane muri bifanye mu rero rigosi reka ndabona umutsanda bwira ko ndakunda cyane gose ngarutse ndi mushasha kuma black chini juu ndikubona ma ready hano ndikumwe na director Madiba uno mwanya ariko ni gwari sidabideka ikifunza cyangwa kwa selpa tuma tubona mu director ubu ndi tubere kukomezana no kuri Best Friend TV mambo vipi mwezi sawa tukwite director Madiba cyangwa tukwite Madiba Comedy comedy wahe ikibazo nk'iki kirakunda kugaruka abantu benshi bakoze nk'umuntu atwenza abantu ariko tuguma tubona Madiba tutabona mu gutwenza tumubona Madiba mu film atandukanye y'ibihangano bitandukanye ndetse n'abahanzi batandukanye bari mu gikazo baba gospel baba profane atuguma tukubona ivyo bintu biri gutega Madiba ya usanze no monde tugezemo umuntu akora igisumbi kindi urumva rero naravye ntabwo naguma muri comedy muri directing na mahera menshi rero nagumye kuba no banza director kugira ngo ana makino giye kari haso kugira ngo bone n'ingorane rero ndabona ati sinoguma nkina iboro ari gushema mahera atanayagaruka bavuga toya reka ndabisumbi kindi niyo mama nace mitaka kuba direct ye Madiba Jumvita tugwamagara Madiba director ariko tugaruke urubuga rwa YouTube nitiko turabona ngo twarubona mu misi yeze ariko amakuru adusumira twumva ko urubuga rwawe ushobora kuba rwarakuzwe nuko tukubona ndetse ko director Madiba mbere abantu bagiye gupostinga k'ibindi bintu ariko cyane siko director Madiba iyo nkuru niyo nka director Madiba bigenze kutagurisha imbuga ariko agumize ko izina giye okusanze ntiyaragira yuko abona yihaye ntaragira ko batangura kubikoresha nayo mpamvu kumburengera guhindura batangura kubikoresha ko n'ubundi sinubemera ko izina ry'ibyo ati director Madiba ahantu abandi bantu bagurisha imbuga ntacutse imaze biravana n'imbuga izo arizo nk'imbuga yiwanje nta mwanya ndayironkera wo kuyikorera urumva asanga aho gutera imbere iri kisubira inyuma wavuze ati uri umuntu ufite time yo gukora YouTube yawe uyikorere kandi YouTube irahe director Madiba tumuzi ariko arakora amasinema tumwumva sapasi yabagabije bafafa sisi n'abandi barindi bacamamare tukubona abantu batandukanye abari mu bintu bitandukanye nike kintu umaze gukora cyane film umaze gukora ikagushimisha ukavuga ati iyi film ni je nayo directing ni je nayo kamera ni film iri hano yitwa amabera y'urugo iyo film yari yanditse neza afite mu buryo bwo kamera nari meze fresh nyene niyo filime nakoze niyumvamo ko irimo ndakora ikintu director Madiba amayobera y'urugo yayikoze yumva ari fresh ariko tugaruka gatoya niyo filime wakoze uravuga ati nubwo ndayikoze nimbi nino misi ntayo mfise mbi ariko muzo wakoze filime uvuga ati filime cyane bayikoze ariko iyi mfise ubuhe DJ nayikoze mugabo wapi usanze tuvugasha nziza yayivuze mbara yihoze urumva kakano wambwiye nziza kurusha ibyo maze gukora izindi ntabwo ari mbi ariko ni nziza tu bivuze rero ko navuze iyo isumba zose kandi n'ikindi nacyo ibi bintu anakunda je nabitanguye sibyo natanguye nkina nongera nkamera ncishamwe ubu rero byo gukina bize pembeni ubu ndiko ndakamera bivuze ko ubu ndiko nkuri byo ariko mu gukina haro filime umutima w'urukundo turiko turakubonamwo haro seri iriko iraca kuri FTV desasa ngari seti iriko ikinwa nabo muri kabide turiko turakubonamwo ino filime uri kurayikinamwo uvuze ngo wabihagaritse wayi wagarutse gukina muri rya filime
Okay, usanze ni bya bindi nariko ndayikamera rero bansaba ko nobafasha sente kandi abantu urayibiriye nanye ndabona kandi ujya sente guhara warayitoye neza kandi akadada waragakinishije neza bakuzi ba Best Friend TV ndi kumwe na Madiba director umwe mu bakinyi yakinye ko baragusaba musavye ati gukina ariko byo gukina na depoje nzobara rimwe na rimwe ariko umwuga ntuhebwa nibaze ko nikiri gihe uzogumukina yakusanze nzobandanya nkina kandi nanje ivyo ndese ntebye burundu oya hari umwanya uzogira mbanze niyubaka nihagera ko nshobora kubavuga nubwo ati noronka time canke ati noshobora gukora bino bintu ndabishobora mumfungo kuriye nzobikora ariko n'umuntu yompamagara ngende kumukina nashobora kugenda ariko ibyo wanje ni director Madiba ufise aba boss benshi umaze gukorana ufise abateri benshi umaze gukora cyangwa abatrice ufise abakinyi benshi umaze gukorana inde umaze gukorana akawugora cyane umuboss tumaze gukorana akamera cyangwa umu acteur cyangwa umu actrice cyangwa umukinyi cyangwa umu director uri kuri kamera umuntu mwakoranye akakugora cyane ni abona bavuga ko bangoye ntabwo bangoye ko muteye oya niko dusaba nyene tugenda tuba muri fote ariko barimo nibo bagomba kumenya ninde yakugoye cyane nahangoye cyane abo niko dusaba ko mugenda muwana abo mwahuriye hamwe n'utusirago twinshi ni bande abo mwahuriye hamwe n'udusirago twinshi basi ndazi nabakugora abo mwahuriye sinshimye kumvugira abana ariko abo mwakoranye bakagushimisha bongera uraza kubatubwira bo ninde mwakoranye aragushimisha wambere bakoranye akanshimisha ariho John K atwaheje twavuze ngo waheje John K big up yakora agafunga kwiye yakusanze ivyo bikavuganye yarabishikije irungira nabirenze ni Madiba akunda umuntu amushimisha n'uwo mukobwa umaze gukora ikintu akagushimisha amaze gukora ikintu akagushimisha kunkorera nujanye ni muri filime twumvise ni John K ubuzima busanzwe umukobwa yakora ikintu akagushimisha ni uwo mwagenda cyangwa muri kumuragenda bo nandaro wanjini ati n'ubu nta muservice umwihakane nta telefone ni nafise yo ndataho igituma yekanye bushira afisagahinda ntabwo navuze ko namuservice ahubwo nuko ndamufise naransimisha naragushima oya okay nike nkora ndagushimisha ikiri gukora ubona ikagikoze byazo bashimisha nukuba yo nyitaho gusa kuwe akugaburire agirire ni akwambike ugomba kwiteho gute urantangane iyo mana tuyivemo iyo niyo muzasanzwe kari mu buzima bwa direct ariko kuba direct hari n'ubundi buzima bwa busanzwe kuko no mujura hari ubundi uzobamo bisaba cyage bwose ni direct Madiba harakibazo ngomba kubaza gitora Madiba wowe uri nkawo uri nga uyimbira kuzofanya no siete bajyare ni muzi musitopira Madiba nta muri buragura uyimbira kuzogura umuduga cyane sinzi Madiba ngira ibintu 10 ubaye utanzi igihe bizobera ko kuri wewe ibintu 10 wi ubaye ariko utanzi igihe bizobera ko kuri wewe mbaye ko ariko ntazi ibintu 10 urabayeho ariko ntuzi igihe ntibizobera ko kuri wewe kandi uranavyifuza nabayeho bo icambere uzi ko kizokuba ko mu gutazi n'igihe kizogera icambere ni biro nziza ya production ahuze ico gihe nshaka ikindi nurupangu ndashuzi icaga tatu imodoka iyo ntayuzi icakandi numugora kandi nzaseshe nishereko ntabwo rumugora icaka icaga tanu n'amafaranga amafaranga ugiye ayo shaka icaga tandatu ntuzi aho bizogera mugura bishaka ibyo bitanu nawe ntugarukiriza nta n'ijoro wifuza okay what the fuck yes wakoze bakabineza wowe iby'ijuru ntumubaze yigomera amahera yigomera abagore yigomera amabiro y'abapolisi ayimarira ariko urugero interview n'Imana yumviriza ayimarira kumviriza mwese bakoze bana na wowe wambarije byo ngaha
nzoronka ariko ntazizi musinze biro afite n'ibyo ngaha kandi twari muri monde ya direct Best Friend TV bandamukiza ko umunsi bashaka ibyo oya kandi baramutse hapo kubera bumvise nyene icyo nawe utarishaka oya utarishaka tuje rero mu bintu nyezina nka direct abadirector babaca ubwenge cyane rwose director n'umutsanga cy'ubwenge kandi usanga kenshi yerekana ko ibintu biba ari bizima anshaka ngene ndakubajije kano kabazo sibyo anshaka umbwire turi muri East Africa igizwe n'ibihugu bingana East Africa n'ibihugu bingana ndatangwa kwitaho director muzima nshaka kumenya East Africa community igizwe n'ibihugu bingana haraba Best Friend TV director muzima nazi ibihugu bigize East Africa kandi agomba kurupangu muri mbere uzorukora mu Burundi gusa nese niko nakora sindi umurundi Best Friend TV turi kumwe na Madiba akandi kabazo ka kabiri kugira dutere turangiza ikiganiro singomba kurambira abafans Madiba umukobwa wanze n'umukobwa byibushe batandukaniye umukobwa yonze n'umukobwa byibushe ya umukobwa byibushe aramarimatira cyane umukobwa yonze umukobwa yonze atuma imaterira kandi umukobwa yonze ntagurana ariko ubu byibushe ikibazo ndakibaciye ko barabizi ko mama wako muce mutwenga komedi bagishi nishari kibazo cyo kujya muri ibintu rero byo gusoma twende kuko mu komedi yabihebya mu direct ariko Madiba cyo kandi kongera tukoza kandi kibazo gato Madiba ndakunda kwibariza abantu tutandukanye Madiba isi ni juru ni kihe kintu cyatanguye kubaho isi ni juru hatanguye kubaho ijuru isi ni juru ni kihe kintu cyatanguye kubaho ijuru yene nakubwiye hakurikira ijuru hakurikira isi ariko cyo ndiko ndakora nikana n'abantu kenshi kubera kumenga harabagene cyane ari kubera ibibazo byawe mani sinzi uburyo bimeze isi ni juru uti hatanguye ijuru hacakurikira ijuru ijuru ryabayeho ryari isi ibaho ryari ijuru ryabayeho ryari ijuru imisi yabaye ijuru then ibuka ko isi bayiremye kwa gatandatu bajya gusera Bibiliya zero muri Bibiliya mumaze kamera gusa muri Bibiliya zero abakozi ba Comedy TV bishaka kumenya direct Madiba yinjira muri eglise kusana nderinjiraho aho ndongowe ndacomoka ariko mu Islam haro ndo muri Islam ndo byinshi hano hose basenga Imana ni direct Madiba vuba agiye kutuzanira umufasha vuba agiye kuturonka maison de production vuba agiye kuronka umuduga na gwa rupangu uko yabisabye ntazigiye mugaje ngoma ndakubwira iki direct Madiba 2027 nshobora kurenga ibyo ntabwo sikora je usanzwe ndumuvugisha aba fans muri komadu kwikirana ikiganiro kizobikwa no muri 2021 turi muri 2025 yeah 2027 nshobora kurenga ibyo tarabyo 2027 muga attention witwaye neza haraka kongera ukazitwara nabi aho nawe ntabyutse wari kwikugura sure I'm sure witware neza nabi zo birongo nemerero ni Best Friend TV ndi kumwe na Madiba ngaruka raduhereze kano kanyuma uri kurakora filme umutima w'urukundo ni uri kora kamera mu batena batisi ariko barakora harimo baririmbikazi harimo baririmbyi harimo abakinyi ba filme bava mbere mu mugwi itandukanye wiyumva gute uri kurakora kijya gikorwa iyi filme ho uyibona itogera he wo yivuga kwikiyona ya kusanzwe iyi filime basi nanjyera cyane ko mbona izo naramba ikabandanya inkubufu ico nico cyambere ko mbona ari igifilime muri ko mukuranka babandi babahinde hariya bashobora kugera ubusezo no madarunani kike ku mabugenge ico ni cyambere kandi n'ikindi naco muri ko murakora ibintu akamuntu mwarakora ino amasezo yabo agarukira hagufi cyane ariko nkabona meme ko muyagira maremare cyambona ko bateye imbere twebwenga nayo mpamvu nshenda bishamo n'ingufu cyane kugira ngo tugira aho bigeze tuve mu mutima w'urukundo tugaruka muri after scene filime twakubonyemo kumva niwe director niwe nka chef wayo kandi bona actingzemo tuyibonamo n'abactrice n'abateri bazwi muri industry
filime twarabonye coming soon yahereye ya bisanzwe ijya filime coming soon yasohotse twagomba rero kuba twayisohora ariko twace tugira ikibazo muri YouTube barayugaye ya rero tukaba kwishyura ko rero bamaze kuba buyugara turajya mu bintu byo kugira abayugure bayiduhe kandi ubu turashyira ntayo baraduha niyo mpamvu rero twaciye tuvuga ati reka tuyibike tugira stock ariko one day irashobora kujyaho bimaze kugenda neza aribyo turiko turakurikirana barashobora kuyibona twakubonye muri filime uri kura kamera muri kumufashanya hano na Gabide filime ya Fafa urugo rw'umusenzi ijya filime nayo twitegeje ari ku cameraman ubitubwiye kwiki kubera ko ubwiwe mwene nayo sindamuronka agira icyo bimbwiye wowe nka director yayikameye filime twitegeje ari cyangwa nacu bizi ko nawe ube nk'abana ntacu ndabizi kubisanzwe ndakizi ko kubera ndi muri bamwe basize mu buryo bwo na cyane urumva rero ijya filime amfete ngahatwe twatinye kuyisohora nta promotion twashyize kuba twayisohora ifise promotion ariko ni vuba ni ibintu bitazorambirana ya turagaruka twongera ndiko nkubaza ku bikorwa biri mu nkono jewe nzi abafanzi bawe badashobora kuba bazi bashobora kuba director Madiba ngo n'uwo director twakubonye kura kamera indirimbo jewe arano naciye jewe urabizi numenyesha makuru ngo muri nje umukino wa filime mwaje turi kuma muri filime ari yindi shusho niyambika no mumenyesha makuru atuhuza makuru twakubonye mu ndirimbo ya Sisi byuka tukubona mu ndirimbo ya Queen Vinike tukubona mu ndirimbo nyene ya Fafa uri kurazi kamera nizi wagarutse muri cyari konyene cyo gukamera izo ndirimbo turamaze kuzibona uri kurazi kamera byahereye na director ibikorwa twarakubonye mu ndirimbo ya 1x wa kabiri ni nyinshi nogera ndadondagura abaririmbyi benshi abatukunga mu kamenge ni benshi indirimbo uri kurakora ziriko zerera hitazibona usanzwe indirimbo zizimo ndakora zizatangura kujya hanze mu minsi zari ma projet ariko ubu naje kuzikora ziraho ya turindiriye umunsi wo kuziposta bazisohore nyine ariko mu bantu wakoreye indirimbo uri kuri abakamera indi yakugoye cyane ariko ndabakamera mu bantu maze gukorana mu ndirimbo nindi yakugoye cyane nta n'umurango abariho rubeshe abareje twega bari umuntu yangoye naho nyene sukungura ko muteye ni Fafa yandajije naho nyene kuri mukoko naho nyene narabishimye cyane ya kubisanzwe indirimbo zike dukora ku murango tugakora no mwijoro urumva iyo filime iba irimo uburyo bwinshi unategeza kugorana unategeza kugora twave mu mafilime tugeze mu baririmbyi cyangwa bari bigeze unategeza kugora bari uri kurakorera indirimbo yabaye ubu abantu bategeze bangura ni babiri hariho Sense yabyuka na 1x na Fafa nigeza ngo gusembuye kubera itiro cyangwa kimara inyuma y'indirimbo ibindi byabaye n'ibiki mwarafunguye mwaragize inyuma y'indirimbo umva mwayikoze mu ijoro mwaje gukora indirimbo ikindi kintu cyabaye mwarafunguye mwararyamye mwagize gusa ico gihe ndibuka tujye gukora indirimbo twahejeje nka saa 8 saa 9 tuhejeje gukora narabasetse ndavuga ati sinora ngaha wewe wageze birashikura cyane nahe muhira nagize imandaro nka taxi byarashitse burata oya ntweshaye badi bawe ariko ratwiga oya sinakora ariko gusa urabona kujya n'umukozi w'Imana vraiment waragize ibintu bibi ariko iyo ngasoma director urabibavuga Jesse Jena po bakunze ba BSF TV turi kumwe n'ukiganiro n'icyohera ariko mu kurangiza ikiganiro Madiba director nirihe jambo usaba fans ababosi abartiste ku baririmbyi bakinyi ba cinema n'abandi batandukanye naka jambo kagasumika ugiye kuvuga mu mvozo uko ibintu bigenda neza ya bisana n'icyo navuga nko ku babosi ne ku babosi barabe abanyempano batugaruke aha hari abanyempano benshi na cyane bafise impano ariko bicaye babuze umuntu ashobora mu mfungo uraramba ibintu byacu urashobora kubikora ufise impano ugakora n'imyaka 5 ukaguma ahandi nyene kubera iki nta muntu ufise buryo ufise impano yego ni nziza ariko besha yuko haboneka n'umufungo kugira ngo uranari yuko wicaye ibiharage uragenda ukayivomerera
kugira ngo biduge canke iyo uteye amashurwe kugira ngo ase neza akora n'inguga urayavomerera rero n'impano utarosaba boss bazivomerera tuzoguma hahandi nyene nico kintu ca mbere novuga ati aba boss mufise umufungo benshi babona yuko ibi bintu atamahera arimwo si business yo gukora afite ari byo kwiryohera ibi bintu birimo amahera ikibazo nuko nabo batabibona ngo ibi bintu birimo umufungo mwebwe muturondere canke murondere abanyempano mubabe hafi mukore urumva ntuzohomba nkaho nice 1x urose umubosi yagutera mu wohomba gutya wohomba yo ngitra nibikorwa ufise ndiko ndarura inyungu yo kuruka mu kwezi filime n'umuziki byose oya sinoyemera ko inyungu yo bari nyinshi inyungu yo bari nyinshi ko pema sinomwemera naje ndiko nondera imifungo naje ndavyikorera iyi boro yo amahera menshi ariko wari urubuga ari urubuga biri ego sindavyanka pe urubuga n'ubu nonda ruhaye agatangura guhera no munsi akarukora neza araronka muhera ariko je ni bya bindi nakubwiye sinogenda kudirectinga ngende ku kamera runaka mweje ndabikora rimwe na rimwe erega wewe waraparanganye banakurotse bakunzi ba Best Friend TV ndi kubona Madiba director ngo je ndi dori fish kwa je kumwe na everyday Madiba tara microphone usuzira abafanzi baje je singomba kumanura sitse ya bakunzi ba Best Friend nibaze ko ikiganiro bakigejeje ngaha wamaze gukora subscribe comment na gem mwari kumwe na Mr. Madiba dongo muswanisa zibanteke imangimani kakirame goto akazuri pesa umwana bito musiki nkivuka kasingi itayi na ngurofu mona pachinga za Amerika ndayeshinda heje kumuzukuru wa utisi ciao ciao